Usually ko ade no mo padra tama do weti lo ta do le chronology to chene mo no awe tininya I pagete lo ta so do ta so le mani ti de pha yu pa da wada ata so link pe yu shu da mo phala do ta ko mo ti de pha le mani le ta so le mani ne ko wada pe si ko na pagete ne lo ta do ta ya ta pu thwe le hu taste do iso ne lo no pemite isurita do pa da America no baba ko da America mi pemite Irata do da baba ko da America mi pemite Ukraine do da baba ko da America mi pagete da mu la ko kle ini baba ko da America mi la ba mo ta kele ba cha ba kha da America la ba mo ko da America no gite mi ya America po ko da ta mi de da wale ba ko da America la dile ni no pagete kiti la ba kha da do Israel le khabara Houthis target ni nya ti do Gaza ta uta ti mo no tini nya ino no ko le po ni de tene no ko bo ta le o di July ni to asa ne ta so de ne ke wada ni to la we ti o mo no ta so te wada di tini nya ine Israel ple la wada ko bo yu f ti hu ko bo yu ha mi la chor je bo f ti hu wada Isufa fighting Ficon Petete mala F tichiku Isufa. Akewara ka bojule America ta basat na kine wada Israel ki cover wada Israel ki plole wada ki magira wada mono ki magira wada upgrade wada alatilo wada taputa lile riduro ni di wada alori. Pam wala ta ka boju F tichiku ni aka yuta le jiji kilo toki tone daga ba boost tone ya fuel ato daga ba upgrade ra gida siko mono to potra siko ko boju le boso di pane ba potwe kisiko pam ko le ta le khawara Israel hara wada le ko boju plo no ko wada IEF odi de wada Israel Air Force mono mimela IDF on Israel Defense Force tule mdale tule hokolo no tule dula hokolo mimela IEF odi de tule dula le glikla mono tugli ga ko ojire Israel Air Force le khada to niya hata wada le Israel ko boju plo ko wada le mo no le Israel kli ti le jura su hutis a kilo kito aja ti ra mo kono awane ne ta Israel ma nyanyu wada la de meta to se ko ba le khawara ta lo la ko wada hodida ko bodni kidni ko bodni amano to ta la hodida de le nyaari ne ke wada yimme ta be meta yimme de hutis na la chori mo no da ko o le yimme ko bo lo wa yimme la ke wada yimme be do la chori bu la mata do de Israel ba no me le hutis pere amatra le ira do mata do Israel madu dar Israel madu dar America ti sabte mo no na ki ara ba wada le America da ma wada ceasefire do hutis ya no hutis ne de khada le pole bu ba phajili na ke le phe ma hat ni la no le tala be top no hutis ni khada le pole bu ba pole go mo no me ki kwa le hokko ne sinya no awe sa tho kha do da pole pu ma ka kli le mi America do America to mo Israel ko bo me kli ba ko bo mo na ko bo le to da logic do ni le lo wada pe pole go ne a khala do we do ani ne Houthis kha wada mlo blasting missile keep le kha go le Houthis le wada su Israel Tel Aviv awe ko ba be ne tana ki awe Israel de khapu pa wada ni no khapu pa wada ni ba sa na ki ni de mur ko de tele blasting missile ni akui lo da mo no ju do pha de che kui lo da ni khoma ye khoma da Houthis na ki ne ke ni ba wada mlo ti de pa ni ke cha ti do ame Iran hi ati ba pha kin ya Israel lo so do tele blasting missile Houthis kha wada ki ni ko do ma le ta ka khapu pha ni lo tana ki khapu pha ni ba mo ko le Israel o wada da disaster lu chu nya mi ha ra phe de phe ki phe de ma na ni di me he pla la chi la ru awe attack ko je tana ke do khobo da le awe thought blow no pete ma le ta ki chi la mi ra puthi sa ro khalo na le pole go bu khawra ko bol to ra ti pha mi ge la mi ra Israel atom ko bo do America ko bo khiti khobo da le hutis ne khawra mlo to khipla ko blasting missile Israel ko ho da ne lo chola ba no Israel na ke namaya puti ye ko mana mu no do awe Israel le la wada ko bo yu f chi hu ko wada le ha su fai no ni
abe kisi khakha mo no abe kisi khakha le khaweda Houthis de blonya i do ta ko to blu to nya temi the hodida ko boss ni ba do power plant no ko weda mi upha chan lo le pete le energy ta lo tit pha le ta tu weda lo mi the whole lo tit pha mo no ko ti weda pe ke pe no no ko a ke ntia i fire more missiles no i me o la we khaweda bon weda power plant si ko mo no we ti weda pe e kha ko ne ta wa ko ri pha la nya temi da pa ti pa no ki ti pha de te weda lo ti lo che di ba do delay ho di ni wete jene ko boyu after chi khu la ko ra ha su fa khai ne tala america ne papuya ko boyu ne pa ke plo le pa ke convert ne ba pa ke convert ne ba mo no do ne ka khama ne pa de na ko ko ba sa ki ra awe israel ne no me da te ti ko de be la america he ta ko de ye le apo we da america ko boyu do ki upgrade da ne me ma da ke phulo ara mu le ke ma gira ke ma ara ne ma wa da si ti ko le ga la po we da america ko boyu ne ma gira ma lo le da de ne ba mo no awe ita lo chor kha the america he was special whether it's ko de no no when it come do pepe ni da ko kwa sa Houthis ke ma ko ki da jele de petit nya ba la ke lo ze ke i do pele america ma wada ceasefire Houthis apamu na ne timi wada Houthis ne ma wada ceasefire Israel ba do Houthis khada de ni nya de ne ba kha wada le Netanyahu no Israel ko ko da ma ka do ro da ko boyu apamu Houthis khada pe de mo no ba mu ko le ke ne awe Netanyahu ne ke le da wada to blo ke le ti lo da do to le hi wa do mi wada so wa wala ta le wo nya yi ni lo ba mu ko le na pe le do to ke ro ko ne pati ko le ti chu te wada do to mi wada Netanyahu Israel ko lo da we ki blo se blo to blo le ke le ti lo do sa to blo de lo do we ke le ti lo da ke te ta ri mu le ke te wada ta ri ne ba kha wada do Gaza ta ri ba kha wada do Iran ta ri ni lo do ke te awada le Gaza ta ri ba mu ko le Gaza ta du le ke ni mi te ne no cha ne wada Ukraine ta du ni ti ni la no Ukraine ta du wi de kisi ki Ukraine me ba Ukraine ta du sa ra kisi ta Israel de sa ra mya ako tra ne do yi to li je do phe phe ya pho mu le ta ma ta ne mi te wada le Gaza ne no ma mu ko le Israel akoko ni Netanyahu ne no bata shot ni siko le koko America Donald Trump tala pa bana po ne ke ni Trump ne awe guklese wada siko le pakati o le ke wada peacemaker wala ama wita dutaya wala ama bututa dutaya do ma wada tamu taku le tikor bi de do dor kha Afghanistan idia ta de tiga tho Donald Trump ke wada ne na masis file ko kibene wada khale tamba ne khale Donald Trump ma wada do wada pa ba hisi ko kridi mono ki khar khata de sikhi to le Israel do Iran ma ha ku wada ke ne Donald Trump ma ne wada sis file ne ke mono ki khar khale ote wada khadi le Gaza no ke pete tele Ukraine ta du ba no me Ukraine du ha ne to lo mi mo ba la we Donald Trump ma we ke ne ko ne no le so do ko ne ba mo ko la push we da pa ga ne ne ke at global ko ga pa ga ko ne ne ke at global da puti ko de ne ba mo no do ko du si je ba du pu je ba ke ma la am no wa da pa ga na ko je ba ti ru ko te a gi chu si ko ba a pho ko ne do me me le Gaza ho de ne o ti ke we da kha ne Donald Trump ba ma we da no Donald Trump ကြော်ညာလာwe de le de mo ko te no de pa la me follow le ta so khai ko cha ko to de community di to ya sa ne ke te nya la ba mo le ta ye me ni de blog me ni chi blog na re blog kini re blog na update la lo ne kwa ke ho no de me le kwa Donald Trump post ta me ke we da do interview za le ta so ne me ke ke we da che mo no proposal le Donald Trump kwe kha we da ba mo ko le na ye ma we da ta du we ka ke khali o te we da Gaza kha ri so de ni we da ne ta ya o so de ni we da Hamas le tik ba ma ho se ko ke ke ne America propose lo we da le Hamas ne ke ba maram nu Israel ba ra maram nu do Israel akoko ne tu lo we da li no phe ma ha de ni ne a we te sa ra ko to da li no le ple lo we da khasa le ke to da le gata no le khata do ha we ko ne sa ra ko to da te ni li do a we ne mala president tro te we da le ni tha ya ho tu lo we da li o ke we da le Hamas ne do te we da Hamas ne le kle le ri te lo no ko ne ri ne to le ba
awe gite lo ko lo ke ba tu lo no de lo alo te lo ti ba we ba kha weda ceasefire ato khuchi mo no ato khuchi ni no no pe ke lo zare pe na hu ba weda le Hamas tu lo we di ba ta to khuchi ni ke ple lo weda hostel o te ba ni kiwo Israel na ke ke ba ple lo weda pa thop ho la pho kha weda Palestine pho ti pa le thop wi de no no mo ni ma ta ko ba ma weda ta de ta na ke ni ko chi mla ke ya ni Gaza ne o weda le Israel chi bu Israel te we Israel po we tu cho lo ta a kho ta ni ro ma ta di Donald Trump proposed la weda le kwe weda propose le paki ya bujela atho khuchi te patona ke ba ma uta du me ya ke khi ga ne oro ta min ni li ni su de ba chonya ba su ba ple weda ji chonya lo cho ja ji ke ba mi pa la phu lo weda te lo weda cho te lo ti ta le ji ke ni ba weda credit le me ta ke khi na ba ke tin ya ro oh we ji ta man je ma weda another peacemaker ni lo che che mo no ba mu ho le phele the blood con no is Donald Trump claiming whether Iran ha ko do Israel tia pa he pho cho ni Donald Trump e ba ta me ke ra me ni ja yi klera ko ni je ba pho cho je ba te lo cho je ba cho nya lo cho awan wa pa ke tin le ja je ma ta se je ma ra ke ra ni lo awe le te cho ba cho ne su ki e no sorry ne su ki e no ne su lo sa me ni ne su ba te klo ya ba je ke cho nya cho cho nya me ba su ba cho nya mo na su ba cho nya ra le ji me nya ba no awan ni te cho ba je ba da ke li do me ke ra ba ka na thwe ki di ke do o le te ta pha mu de lo mo no อันนี้ค่ะ peacemaker ဒီဆိုဝဲတယ်လို့ဖေးနေဝဲအော်ဒီတေဝရဘခါဝရလေ ceasefire တော့ခုချီလေ Israel နေနော်တနကိနေတမှုတကောဒီမာတာဒီနော်အာကဲလေ Israel အကောပူနကိနေဘဒပပွားရမနော်နေထိုင်ရဟုနဲ့ party တပူနော် party အိုဝဒဘလူးဖူလကွာကွာချူဝဒ Donald sorry နေထိုင်ရဟုအခော့ခါနာချီချီထွဲနော် opposition party အမနာနေဒီလေကနေအတကိလအဝသိနေတဘသုဘသာဝဒလေ Israel kokone keba mawara ceasefire to khuchiba ba munu khole Israel atade Hamas to blonya ile Gaza kone atapinyo ne temi weda le du lori ma ceasefire de to la puku ba ta temi do ta ke blo ba Hamas to Israel ne du la menya de bloli do ma ceasefire o la ma ceasefire de ta de mo no ani chi ble le awe ni chi ni chible de ani khisi la Hamas ko to la Gaza pu khuta muta pu lo ke ki khawara Israel ta du ke ra tar mo no a hot da ni ro ceasefire ne ke ra wera ta ma lo la we ti ko ni blu bloli do hot da ni ro pa te ma la opposition party chi twe la kwa chu wera ni tha yo kho kha ne ta ba sa wera le ta ba ma wera ceasefire ma Donald Trump me propose la wera na ki Donald Trump me hi la wera na ki Donald Trump da lo ko wera la pa ke ti nya la akaba ma wita dumia aka ma keep wera peace la tiko la ota de ya ko na we Donald Trump mata ma hilo le do le ta do de da tiko ra kwa lo ne de blo nya de mi we de pa mi we ceasefire ba no ne mi ma ga da ceasefire ne ke ne ke ra da ta pu ni pu la ne di da le Israel pa la wera ata pu nyo ata to le ta do de tiko kwa le blo we ne ke mi ta ke to blo le ka ma wera du da le a obo ti do phe ne ti pha ne le pya de do le ta du tu he ro sa so blo ne Israel do hama ba chile de mi a to blo nya ne ko wi we da lo a kho ta ne do ne me sa ma wi the ri bo ja de ne le ma ceasefire de ti ba ne me le ma ceasefire ne di ta pte ne no me ani chi ya ki chi ya pu blo ne ke ke to do lo a kho ta ne do pla ta le party le ga no party le a we kwa chu da ne tha ye wo kho kha chi thwe ti pha na ki ne de hi ba we da le ne tha ya wo le te da do do no to blo na ki ne higi bara thukba mawada adhi bara le nitha yaune kokko ne kaba ola wada le kama wada ceasefire ata khuchi di da le tro khweda atoba awani kama ja le mo ko ti kana thwe da ki thi da no akho da le de myo le ne de myo le ga myo no no chomo ke kokko na ke ne kho chi no kokko na ke kokko phra da le kaba mawada di da le awe asara phado america taklu je sana ke la akcha ko buda we party ko na di phana ke ne te e ba ri lo weda the mo weda ba kha do proposal kha i awe ni do ke tha sa se ti ya ne de mo ko de ba kwa thwe do weda khi chi ne no pam no ko le
khoshim la yali ne mani wera gaza ke no mimele gaza bu ceasefire ne na te wera chechele ceasefire bu gaza ne te wera le atho khuchita bu ta kai mo no israel ne ka ba thira ra ta do ta ma che ta o le ke le won su gaza bu ne ta ba mi wera ko wera la GHF ba mo no Gaza Humanitarian Foundation la mi wera isritira wera chata ro la le hino hilo wera ta o le Gaza bu pene mo no do pakete wera le ba kha wera le GHF ata huta ge phe apu kwe che bo no yite ne hete ba detail lo ti lo che ba mo ko le no hele ta du le Gaza apu ma da chok to na ke phe ma ke to ba wera le ta du do ira ho da ba le te a ta ge le kha ko ke ke te no da di thi le po ri te ti ba na po te che mo po le po ke nya thwe ra le ba kha da GHF attack ro le israeli ra wera ba kha le ta hi no hi kholo wera ta le Gaza bu do Gaza people ti pa ne ma ta che le ne po ke te ne lo ta ba kha le ceasefire ne ke ra ba kwa ri ba mo ko le Israel pudo po pa party le ga na ke ne te do ma wera ba ni thayo e do ma ba sa ta na ke kwa ga te do ma ba be ke ke ra che kho sim la ya lo chu bu le ne ma ceasefire ne ta ne ke ra da mo su nya la kho ti lo a ho da na pa ga hi ke ba ne thayo ba ko kwa ti do ne thayo le te ra do no no thwe mi wi da wa ti ke to wera ke a phu mu le ga tha ni no ke ra ne ba na thwe ki ti no so na ke ne pa le wera su Gaza apu di che po ba kha wa da le ceasefire make o tha wada atho khuchi ne no Gaza bu ne tak ma da che le khita mnu le te wada di le do phe apu kui la khal Israel wana la khada do mu mu do pakoda le GHF attack ro ho wada le Gaza bu ne to ku te wana khene pakna wada UN pa mata po to ga imono awe ka to ta ki ba khale ta ma sa te che de mwe do wati he ka to di ne no o wada do te wada le o wada do ata u ko sa so do no to ko sa mi to ba do te we tu ba ata o the ni de te o the ni lo no ke te we a ne ni de te we le te te si ko ba sin ya te te ni lo ta so ya po ti na ta so ma da construction du okay no you do na ta lu ka So the latest figures that we have recorded 613 killings, both at GHF points and near humanitarian convoys. Now, this is a figure as of the 27th of June. Since then, I was reading our latest SITREP. There have been further incidents. Colleagues have pointed out the challenges of verifying information because we don't have eyes and ears on the ground. International press is not being allowed, and neither are we. We are doing what we can to try to verify these figures, but there's a time lag, and we will perhaps never be able to grasp the full scale of what's happening here because of the lack of access. Responsible, it is clear that the Israeli military has shelled and shot at Palestinians trying to reach the distribution points. How many killings, who is responsible for that? We need an investigation. We need access, we need an independent inquiry, and we need accountability for these killings. Okay, pemaka na hula no. Bakale pete wada GHF takro approve no. Apu ku yi hot ne UN hi muda mono UNRWH U miwe. Awe UN la hi muda le kwatwe wada Gaza apu ne. Awate hi muda le ta omele ne no me ya. No ba sa tra ki do khobro dale Israel wada ta o to no no ba ta hu obla do ba ta hi o le awada Palestine Hamas ti pa mo no ko ne du chu ro da Hamas agi ba tu wada le kamlo po o khele ke chi ba ba ta chi jo wada ba ra ho go la Hamas ko ne lo khi ne di da te mo no Israel ne du o tha wada po ko wada le Gaza Humanitarian Foundation ku ge wada da pe pe ne ti da wada IGF no GHF ti da wada GHF akoti ne America ma che si ko wada le chi ni akakwele akathonya mo no do mawada tini do tele point tele GHF point o wera luito le Gaza do ta luito ni o wera pele o wera le mutono o wera le mutono seto lo o wera le kili tini to but awate mawada lo mawada da ta klo le ba le hi ta o miya
le pedine la ta ko pula pu ku to ni do pargala la ke le hiyo ta o le pata kwa thwe le isrita no ta o we ni ke ro ta le ta kha lo sa ta tna lo sa phele ak to phele isri hi modala ko poko wera GHF ku ge wera cho to ni no do ra khasi ba wera kum na pho phele ale hu hi wera ta o cho to ni 613 no hu ge ya de si to ga no ke ra sa le pa le hi ta o cho to ta ko ta pa phe mo no ba mu ko le phe phe de cho to ne pa le ale hi ta o ti pa ni no le te ga ga ba se ke wera mi sa pa se ke wera mi sa mo no ti do le pa ke ti nya wera online ha ma na ni kum na pho a mu no mo ta mo no a ko ta ni do isiri ne mawada apato tulete ne tale ne le da ni hita ora ne tene line ane de taku take bia ne le taplo bu ne ho phatho ji no wan lo ko ta o no patni ba ta o lo ba ne ba wada ta sa wi lo do cho to no no ta sa wi ta be cho to no po cho ke no po mar ke ba na gu to no khor ke le ba no te ke na thwe wada isiri ta so ta to le ne me he ne ba he che i no ba se ke to no de ma thwe ne ba tho ta po ta pa no le hi o hu dam no na kha no sa isere kha ba over o se ko mo no a phoko le ke ra sa di ne khu ta ni no phele ta du me pe ke ra wala ta tu ta ka so khu si ta 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 mi le wan lo ne hamas do un te wala le he lo ke muda le un a chi bu no de le un ke se he ma che no lo wala ta ta o le ga sa po no lo wa mu ko le ke kwa da ke to phele 4 point no ta lo so to le isere no ta on no o tho wada ta si ta po ta chi chi khor ka ko po sa le ta so ta so ne khima le ne ni ba hu sa de ten ni ba ko po mo bo ne ba le na de ba le se ke me to no khor ke ba na po ho po ko po cho ke ta lo ki umne ke ra sa chen ne o pe un pa plam ko ne around 613 no awara hu ko ya do de si to ga ne ti wada pe ta po ta pa le kha la na do la ta ke po ta wada di po ko ne un ke ba verify se ko wada no ko ba verify se ko da phela awe un na hu da ta so a pe ne ma sa di ne po ko da awate le investigate weda no phela ma ni weda ta ko sa phe thi show to ne sin ne weda po po mo no me ba sa ke ja ne ya me ba sa ka ane yo de ne ko me ta at ko ne le do ma le te weda ne ka ma ni weda ta ko ke le ta ke lo lo ze ke le un ma ni weda ne te weda di mo no ta pe te di ya pa no te un ko ti ba no anyway un ko ha di pe te nya ba ne ta so di te weda di le pe du ne no sa ta pe ja ne no sa to no do me te blo ko ne un ne ko ti si ba no yo ju ene mase ko tama ni lono do awe bam nu ko le ne yitete do bam ko le pa o to blu ga le ak chomu we da do ak te we da le te blu blu li na te blu blu li ba kha wa le un de to close si ba le mu mata imagine no ti the mu we da le po o le de go pu ni un no petele un de ta ro ta ba chela ma chera ba sa ta ma che ti pa le close ni he we da le ti ko le ke do ke tho do me mu america ti de euro do no num ta mo no ti pa le lo no pe te ne ta ma bu lo po o weda le de wo che ta ne po o weda ta ma bu chi le pa ti do ko le ti pa ne lo do ba le o ta bo che de hu ge do ida para mu da de un lo no pe te le un ti klo ti ba de che ta pe le po de wo ni un mi de klo ti ba de po pe te le po weda de ta na se ko lo mo no do ke le un de klo ti ba po ko a me un ta ma che do lo po ko ke kwa da ke ta u ta le de wo bo ne khu do na la chi le pe do ma lo mo no asia blo de un de klo ti ba ko asia blo de un ke le lock le da club o se ko weda ni lo no mo ko le club ke le di club si ba ko le club no awe le ta o sa le ba na po si ko mo no do un ha de te weda ni po ko do khi weda le awe ta ke pe te le a khi weda le ta ke play weda un ti pa de hido po mu da le ta ke no lo weda gasa ta ti pa le 6 me ke ra wo lucky me ge no ta de me wi me ge ni lo no pa sa na ki ni no isri ni te hi a khwe ba te do we ba ma no ko le me ma di ni ta ti pa ke le tu da le du da chu bu do ke du chu do da du da a ya ba ni lo awo it kha no pe te le un ke ba thwe khu ke ba thwe khu sik ko weda do u6 no pe te weda usa ta ma che ti pa ne pa weda kha ne pe te ne ko le ra lo o da de tra do du do the mo li mo po ha ne pe te ma le usa pa sa na ki ta ma de tra le lo cholo ta pha di lo da o da le weda le wo thu bu bu ni a lo cho sik ko da do du mo no ko le te mu ko te asia blo mo no pe te le pe ba sa pe no ta mo no a phele po o wada do kha se chu to ne ta ba ko the bo le ju en chu to ne
possibility pu wera you eta bu do malano tene pasoro do le you eta mano maka pako do pe bale kokle do pene chota do you en rima gila tile het le kokle la masa chelo kera mim tadi citizen tadi siblo ne masa chelo you et kloti ka ngati awa mageta jene kone bor ko chomo yumu gina maganyo ta chomo ta pasa klima na maganyo ne chorle klima ta pasa tin pane tono no ri chane mama na tono no sapina weta umukra na awone de kale be badu sino siko ta de blor komo no oba de oba na tena ki para no te wera che tele lu tele pukui tele wi de wile ne ke tele lu ne ke dora le lu sia dora de do mo na tete mila le ne mi de sapina ta mo bane ne ta do su do sale ne ko bu ne aka ulo mo na kwala a me to ora do su do sa ata ke sapina weta mo na pukui ta se de pa ne petelo tele ba sa na ke do ko kwa lu o lo te mo no di ya tu lo le gaza po ne ke de ne ke kwa pa re ne ke tinya ba me kwa da le se si bo de pata de ba po ta te ba ta sinya da a mi do chi me kwa da le humanitarian pa ho po ta o mu de at lo ga le pa nyo ta o mu le si ko ba no wa da ta du ta ya ko ba le kwa che me kwa ye ba le kwa che me da ta si ta pa ta lo do le gaza po na sana ke do te ga da o da pwe te ga da o da pa lu ta tu che ma che da wa lo do ta du lo za i lo sa le wa da mid east ne te me ke si ba no ma ta le pa yi pa yo li na te ta ti ba te ke to bu di ba da chu me nya ne ke he de wa da te pa to lo no no ba mo ko le iran na ke ne ke te me la ko tu wa da ta ti to da nuclear te de pa le ba do de mi to mo se ko wa da ai le ba ko ne me ta le lo pi ka se ko la mo te ni ta to iran nuclear ko ta ke o per chi ki chi li di ana ba le se ki li mo no se ki li do ba ne pa mi ba ka nuclear ka te wa pa o na ke ne pa ka ko ba no do le awe ceasefire kai ko di ni UN ke wa da che ni no cho da the da le ta no ta ti pa ni mo hi lo da mo da le o te chi bu te na ke do hi lo ne ba ko kwa da ti do ni no do phe la awe gaza po da du ta ya do to wi de ba phu mu ni no mo ko de ta si ta pwa de ko phe la ceasefire te ke na de ba ne pe ba te lo ne Israel kha ra ko mu ni no Israel do hama de kha lo ta ko mu ni lo no de me la o bu ta ba na tin ni de pa ti po ma la de chi ki chi ne na po di de po ta da ba do ba ti ne o po ma la de me la to o ba me ba te wa 55 talk mo no le te ra phu ni le te ra lo na o ta la ki phu ni du ra la do ke ya de di ta te ne a wa da a so to blog do le Israel ne ke ni le kha do wa da Houthis le ko bo yo be ki chi da po ko kwa thwe da ki ti da me Houthi ko ma we cha le na we ba da wi te ti to se ko ba ne lo ani de kha le pe te ba na sa mo no awe ke na ra cha ki pe ti no pa da ki chomo ga mo no pe ti la sa le tax keyboard bo no ta bi lo